Gitabali, the first Balinese internet radio. DJ Pauling bagus ring Jakarta. Akhirnya Tiang juga ketemu Meme yang jauh-jauh datang dari Amerika. Amerika? Ya, boleh Amerika Serikat? Bali, tapi di Amerika. Oh, di Amerika Serikat benar. Tekan Bali. Suksma usaha ngali Tiang dini di Bekasi. Yang senang sekali nih Meme. Tiang masuk. Benar-benar. Karena asalnya sudah kenal. Benar? Iya betul. Benar. DJ anak Bali anggun bahasa Bali karena Meme. Yang sudah berusaha. Sudah berusaha. Buyan, samian. Di Gitabali sing time kita. Harus yang mesti nyala. Yang mesti ngidupin laptop sama ada baru bisa mau bahasa Bali. Yang langsung gini campur pasti. Yang campur di depan mic bahasa pasti bahasa Bali. Yang di Gitabali becik pisan. Yang campur lihat sam. Buka komputer itu. Di Johnny. Di Bekasi. Di rumahnya. Di rumahnya Komang. You're listening to the first Balinese internet radio, www.gitabali.com. Sementara Tiang niki wantah hanggil. Mau beli bagan, sarang Meme cekek mal pas-pasnya ya. Uli Joe 4 jam upon ketemu ajak Meme jegeg. Langsung mediman di depan samian. Ini Suksma niki ring Meme cekek. Meme lebih jauh niki ya. Ding saking Amerika Tiang cuma 4 jam pasti Tiang senang sekali. Kalau Meme kan jauh lebih jauh ya. Ini pun api gatre Meme. Becik pisan. Pengalaman ini 5 bulan ini paling becik. Ngali timpal DJ. Tato tikan ketemu ajak Eben di Nanajani. Sebilang Tiang ketemu ajak timpal cara subah kenal. Karena Gitabali, karena Facebook. Sane luang gati. Uli waktu Tiang maritika terus ada pengalaman unik. Maritika turun uli pesawat ada 15 timpal jemput Meme di bandar udara. Pakai ini tarian penyambutan. Tarian sing ada tapi timpal Tiang sila triple X nepatin janji. Diapin kurinane beling 9 bulan bin manine semang melahirkan bayi. Ia ke bandar udara nulungin Tiang ngai pesta bin manine bayi lekad langsung ke konser Triple X. Pengalaman unik untuk dadang ini. Milu manggung ajak Triple X. Dan DJ Mansuri. Dan DJ Made Bagus. Mogi Meme ketemu ajak Made Bagus ben 3 minggu. Kalau rentan tidak mau ditiang ya. Kadek aneh timpal istimewa Meme. Sami istimewa Meme. Ada aneh istimewa, ada aneh lebih istimewa. Oke. Mungkin nyapa semeton Meme. Suksma Astri manis, suba ke chat room. Tiang suba man ketemu ajak Bok Sri cantik di Denpasar. Suksma Made Bagus, suba ajak Tiang cara biasa di Bali Banjar Made Bagus ane terus ngai Bali Banjar rame. Nyoman dawan ane suba dari Tiang nginep di ia 3 minggu waktu Tiang paling gelam. Suksma nyoman dawan masih ada timpal Tiang kumang adi ane masih dari Tiang nginep Mekalodini di ia di Bekasi. Sane miringan Radio Gitabali, sane Meme durung kenal. Biasane Meme kenal samian, sane milu di Gitabali. Sane pendengar milu ke Bali Banjar. Tangos kesukaan Meme di seluruh internet. Niki sampun nyarengin Om Swastiastu beli Eben sareng Meme jegeg. Sapu navigator. Saat ini becik pisan, tapi 4 bulan gelam. Akhirnya saat ini senggelam. Moga Meme sehatnya. Om Swastiastu, selajeng sore. Sarang Meme Tiang sane jegeg.
Salam dukun gigi. Tapi yang langsung, kuang juga. Anak dadang tua dogan, benar, Eben? Om Swastiastu DJ Meme Degeg. Lah ajang berduet beh Meme sampun dadas DJ me. DJ, tiang, sing mungkin. Enggak Meme pasti niki bisa niki sewaktu-waktu niki ya jadi DJ Gitabali. Lagatan ge. Eben, nyan hawang. Karena pasti dasati ban liwat sing mungkin meme kadin bisa cara jan. Waktu anak cinik paling kimud sing dot ngomong di depan kelas sama sekali. Jani suba manggung ajak triple X, suba panglio milu di Gitabali, tiang masih heran tiang bani. Mogi-mogi tiang bisa contoh untuk anak Bali ane sedang malajah bahasa Inggris. Diapin tiang nawang bahasa tiange kuang, loga tiange sing cocok, harus bani yang dot bisa. Rajang raw niki ring chatroom Gitabali Radio. Sudah me? Gusti Eriku, suba milu ajak meme meklo gati meme sing ketemu ajak Gusti Eri. Meme Degeg semangat. Alasan bahagia karena sekan sayang timpal dini, merasa sekan kenal, diapin sengkain ketemu. Becik pisan Gitabali. Antah ring Gitabali, hiraga presiden kecunduk, ring ambar utawi ring kopi darat dengan ngerti bahasa Bali nanti kadang. Tiang kuang ngerti maksud ento, tapi karena chatroom Gitabali, Johnny tiang jauh lebih ngerti tekan ipidan. Sebilang why? Tiang lebih ngerti karena chatroom. Yang tiang deman siaran Gitabali, deman chatroom, tapi kuang deman yang sing ada dadua sangat interaktif, sangat kecil. Kudang bulan meme di Bali deh. Tiang sampun 5 bulan di Bali, ben bulan rencana ben minggu ke Lampung, balik ke Bali, ngali timpal ane konden ketemu. Ngiring PR sang dumun. Meme lagu apa me? Lagu apa-apa triple X karena triple X samian becik pisan tekan meme. Ang tahun tiange ajak rakasi dance ada SMS uli sila triple X. Meme ke tongo sini tiang kadin konsert biasa. Para kema sila ajak ratut tunden tiang menek truck. Meme dari pengamen di jalan ajak artis Bali keliling dan pasar ngali sumbangan untuk korban bencana. Sing mungkin tiang kadin pengalaman cara ento. Anak kandung tiang di Amerika terus kedek nawang ken meme ne Johnny. Lucu hidup tiang di Bali. Ini tuh aku sampun meme dikek ngatua yang pengalaman ini sarang triple X niki penyanyi top Bali niki meme. Meme sudah lebih banyak pengalaman dari tiang niki ge. Sarang penyanyi top Bali meme sudah kenal. Ane yang paling deman tiban ini ajak triple X. Samian suba dadi timpal akrab. Sila suba timpal. Waktu meme paling gelam tiang ke Uma Rahman Studio Jayagiri. Frida nulungin tiang ke puskesmas, ke Uma Sakit nulungin tiang man ubad. Ratut ngibur meme nyeleleg di studio Jayagiri 1 minggu sebilang wai waktu ratut merekam sila terus ada untuk meme untuk apa-apa terus cek ken kondisi meme samian anak polos anak becik ento ane paling penting. Panak meme di Amerika ada yang denger niki? Enggak, tidur ya? Jam 4 pagi. Yamandawan ajak keluarga ia dari tiang ngangos dito 3 minggu. Yang sing ada timpal cara ini, sing mungkin meme nu di Bali. Tiang kena bronkitis waktu galungan, nu bronkitis. Tapi karena timpal cara yamandawan terus ada ane peduli tekan meme, ane nulungin tiang apa-apa. Yang heran. Yang anak Amerika, sing mungkin cara anak Bali. Buka rumah untuk tiang, bang apa-apa. Sekan perjalanan ini bukti jauh lebih becik
yan suge timpal tekan suge apa anelan. Tiang Mara Sadar ada pendengar ane polling penting di seluruh gumine yan memejigeg. I've just become aware that the most important person in the world is listening right now. Suksma pisan aji bagus, tiang tresna aji lebih tekan apa di gumine. I love you more than anything in the whole world. Suksma pisan terus mendukung perjalanan tiang apa ane tiang ngai di Bali diapin kewa gati. Thank you very much for always supporting me in all my adventures in Bali. I love you so very much. Thank you, Aji Bagus. Uli Aji Bagus ia dort matur suksma tekan samian ane terus becik pisan tekan memeng. Johnny, Meme, Dot, Niling. Right now, I feel like crying. Meme, Kang, and Aji, I miss you very much. I love you. DJ Eben. Hot jam ke Bekasi. Upon ketemu ajak Meme calling her up ketemu ajak Eben di Jakarta. Suksma Gitabali samian suba nyarangan ajak Meme. Tiang nawang bahasa tiange nu kuang, nawang logat tiange kuang, tapi Suksma terus mendukung Meme. Sing mungkin tiang bani cara ini yang timpal Bali sing terus mendukung tiang. I love you all. Bahasa gamang. Ay gini ke wau sampun saking meme jeget deh. Meme jeget ke sana saking Amerika. Satu buat niki mau bahasa Bali ya. Talar ring catrum Bali Banjar sampun sekatanya rengin mau bahasa Bali kata. Meme tanda atur malih atau ada yang perlu disampaikan. Suksma mang adi dari tiang inap dini Suksma dari siaran uli umamu mang adi panak becik pisan Suksma untuk DJ Eben cium. Aduh, cuman terus ini. Patut tekan di chat room. Enggak. Lagi Suksma dikirim meme atau ciuman mesranya. Sing mesra. Jangan ada yang cemburu ya. Cium dadong. Atau di tiang lah, kita ketemu pada acara di tiang acara sama Santi. Om Santi Om. Suksma. Suksma pisan komang.